들이 떠나는군요. За ингээд төгсгөл маань явж байгаа юм шиг байна тий. 그럼 4학년 올라가는 분 손 들어봐요. За одоо 4-р курст орж байгаа хүмүүс гараа өргөрөө. 예, 내년에 이 자리에 서겠다. За тэгвэл та бүхэн маань эх жил одоо энэ зогсох нь байна шүү дээ. 예, 그래요. 예, 함께 기도드리겠습니다. За хамтдаа бэрцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 거룩하고 영광스러운 뜻을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч үргэлж бидэнтэй хамт байж биднээр дамжуулан өөрийнхөө ариун сүр жавхлантай хүслээ биелүүлдэг бурханд талархаж байна. 우리를 청년의 때에 불러주심을 감사드립니다. Биднийг залуу наснд маань дуудсанд үнэхээр их баярлалаа. 이 청년의 때에 하나님을 더욱 알게 해 주시옵소서. Энэ залуу наснд бурхан минь та өөрийгөө бидэнд илүү их мэдүүлээч. 하나님의 복음을 위해서 무엇을 해야 할지 가르쳐 주시옵소서. Бурхан таны сайн мэдээний төлөө юу хийх ёстойг минь та зааж өгөөч. 무엇이 영원한 것인지 깨닫게 해 주시옵소서. Аль нь мөнхийн зүйл болохыг та бид бүхэнд ухааруулж өгөөч. 헛되고 썩어지고 없어질 세상에 마음을 빼앗기지 않게 해 주시옵소서. Хий хоосон устан үгүй болохын ертөнцид сэтгэл зүрхээ булаалахгүй байхад та туслаарай. 이 세상에서 하나님의 빛과 소금으로서의 역할을 잘 하게 해 주시옵소서. Энэ дэлхийн ертөнцид бурхан таны гэрэл давсын үүргийг сайн гүйцэтгэж чадхад та туслаарай. 오직 우리 주 예수님 앞에 설 때 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있게 해 주시옵소서. Эзэн Есүсийн өмнө зогсох үедээ ичиг зүйлгүй байхад та туслаарай. 이 땅에서의 남은 시간들을 헛되이 보내지 않게 해 주시옵소서. Энэ газар дээрх үлдсэн өдрүүдэд хий хоосон зүйлийн төлөө өнгөрүүлэхгүй байхад туслаарай. 오늘 우리 대학생 형제 자매들에게 주님께서 친히 하시고자 하시는 말씀을 나타내 주시옵소서. Өнөөдөр та оюутан ах トゥ нарт маань өөрийнхөө айлтгахыг хүсэж байгаа үгийг та айлдаж 사람의 말로 듣지 않게 해 주시옵소서. хүний үг гэж сонсохгүй байхад та туслаарай. 오직 성령께서 주 예수님의 말씀으로 듣게 해 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнс та эзэн Есүсийн үг гэж сонсгож өгнө. 이 시간 우리 모두에게 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Энэ цаг мөчид та бүх хүмүүстээр бурхны нэгүслийг буулгаж өгөөрэй. 진리로 가르쳐 주시옵소서. Та үнэнг бидэнд зааж өгөөч. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр гун залбирлаа. 아멘. 예, 성경 잠언입니다. 잠언. За Библийн сургаалт үгсээс харъя. 잠언 4장입니다. Сургаалт үгс 4-р бүлэг. 잠언 4장 23절부터 27절까지 천천히 같이 읽어보겠습니다. Сургаалт үгс 4-ийн 23-аас 27 хүртэл удаанаар хамтдаа уншицгаая. Юунаас ч илүүгээр зүрхээ хамгаал, амийн булгүй тэндээс ундран гардаг юм. Залмихээс амаа хол байлга, завхуул гажуу үгээс уруулаа холдуул, нүд чин урагшаа хараг, харц чин өмнөхөө ширтэг, хөлд орох замаа дэнсэл, зам бүр чин тэгвэл дайвшгүй байна. Баруун зүүн тийш бүү гуйвж дайв. Балагт муу явдлаас хөлчин хол байг. 졸업을 하고 또 방학을 하게 됩니다. За их сургуулаа төгсөж байна. Дээрэс нь одоо зуны амралт эхэлж байна. 그래서 이 방학을 앞둔 마지막 교재인데 자. 어떤 말씀을 전해야 될까 생각을 해봤습니다. Зуны амралтын одоо эхлэхээс өмнө хамгийн сүүлийн нөхөрлөл учраас юу гэж хэлэх вэ гэж бас нэлээд бодлоо. 그래서 잘 아시는 말씀이지만 다시 필요한 말씀을 이 잠언 4장 말씀으로 같이 배우려고 합니다. За нүг та бүхэн маш сайн мэдчих гисэн. Одоо бидэнд үнэхээр хэрэгтэй учраас сургаалт үгс 4-р бүлгээс дахин хамтдаа сурцгаая. 23절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다. За өдөрөө сургаалт үгс 4-ийн 23 дугаар ишлэлийг дахиад хамтдаа уншийе. Юунаас ч илүүгээр зүрхээ хамгаал, амийн булгүй тэндээс ундран гардаг юм. 이 말씀을 이렇게 계속 생각을 하고 묵상을 해보면은 이 마음을 지키는 게 어렵기 때문에 이 말씀을 주셨구나 그걸 알 수가 있죠. За энэ үгийг бодох тусам энэ үгийг одоо эргэцүүлэх тусам сэтгэл зүрхээ хамгаална гэдэг хэцүү юм байна гэдэг нь одоо их
ойлгомжтойгоц. 마음을 못 지키면은 마음에 다른 게 들어와요. За хүн сэтгэлээ хамгаалахгүй байх юм бол сэтгэлд өөр зүйл ороод ирдэг. 그리고 잘못된 것이 들어와서 내 마음을 지배하게 되면은 그 악한 것이 우리 마음 속에서 나오게 돼 있는 겁니다. Буруу зүйл миний сэтгэлд орж ирээд миний сэтгэлийг захирчих юм бол миний сэтгэлээс хорон муу, ёрын муу зүйлсүүд гарч ирнэ. 그래서 여러분들이 방학이고 이제 근 3달이나 되는 긴 시간을 어떻게 잘 보내야 될지 오늘 깊이 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. За одоо ингээд зуны амралт хэлж байна. Тэгэхээр та бүхний хувьд одоо урт 3 сарын хугацаанд хэрхэн яаж байх уу гэдэг талаар өндөр үгийг орж өгье. 그런 마음으로 왔죠 오늘? Та бүхэн өөрөөсөө ийм сэтгэлээр ирсэн биз дээ, тэ? 끄떡이는 사람들 5명 있어요. За сая толгой 5 минут тоглоо. 자, 지금 생각하시면 되겠습니다. За одооноос одоо бодож эхлэхэд болно. 자, 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. За Есүс ингэж айлцсан. 여기 줄 끼워 두시고요. За энэ бүлгийн хавчургаараа тогтоогоод 마태복음 12장입니다. Матай 12-оос харъя. 마태복음 12장 34절 35절입니다. Матай 12-ийн 34, 35. 자, 이번에 예수님 말씀을 잘 들어보세요. За энэ удаа та бүхэн Есүсийн айлцуугийг сайн сонсоорой. Хорт могойн удмаа та нар ёрын муу атлаа сайныг ярьж яаж чадна вэ? Учир нь зүрхнийхээ бэлхлаар ам ярьдаг. Сайн хүн сайн сан хөмөргөөсөө сайныг гаргадаг. Муу хүн муу сан хөмөргөөсөө муу муухайг л гаргадаг. 자, 이 마음에 가득한 것이 입으로 나오고 생활로 나타나게 돼 있는 겁니다. Зүрхэнд бэлхэн байгаа зүйл амаар гарч ирдэг. Зүрхэнд бэлхэн байгаа зүйл хүний үйлдэлээр гарч ирдэг. 그래서 여기 35절에 마음에 선을 쌓는 사람이 있고 악을 쌓는 사람이 있다 그렇게 말하잖아요. 35 дээр зүрх сэтгэлдээ сайн зүйлийг бэлхаасан хүн гэж байдаг. зүрх сэтгэлдээ хормоо зүйлсийг дүүргэсэн хүн гэж байдаг гэж байна. 이 선을 쌓으면 선한 것이 나온다고 말씀하셨습니다. зүрхэндээ сайн зүйлийг хураагаад байгаад ах юм бол тэр хүнээс сайн зүйлсүүд гарч ирнэ. 근데 악한 것이 쌓여지면 악한 게 나오는 거예요. харин муу мухай зүйл хураагаад ах юм бол тухайн хүнээс муу мухай зүйл л гарч ирнэ. 구원받은 사람이 악한 걸 쌓고 싶은 사람이 없잖아요. За аврагдсан хүн тийм ээ ямар ч аврагдсан хүн зүрх сэтгэлдээ хормоо зүйл хураа явуулъя гэж хүсэхгүй шүү дээ. 근데 왜 악한 게 쌓여질까? Тэгвэл ягаад хормоо зүйл муу мухай зүйл аваарад идэм бол 지키지 못했으니까. сэтгэлээ хамгаалж чадахгүй болохоор. 자기 마음을 지키지 못하기 때문에 그런 거예요. өөрийнхөө зүрхийг хамгаалж чадахгүй байгаа учраас тэгж байгаа юм. 자, 이 방학이 지나고 나면 몇 명이 교제에서 떨어져. За зуны амралт өнгөрсөний дараа хэдэн хүн нөхөрлөөсөө холдсон байдаг. 예. 이제 사무엘 학교를 또 준비하겠죠. За одоо самын сургуульдаа бэлдэж эхэлнэ. 근데 몇 명은 참여하지 않아요. Гэтэл тэр самын сургууль хэсэг бүлэг хүмүүс орохгүй. 예. 마음에 다른 게 쌓여졌기 때문에 그럴 거예요. Яагаад тэр хүмүүс орохгүй вэ? Тэр хүмүүсийн хувьд зүрх сэтгэлдээ өөр зүйлийг овоолж хураасан учраас орохгүй. 그래서 마음을 지킬 만한 것보다 더욱 마음을 지키라고 말씀하신 거예요. Тийм учраас сургаалт үгсээр зүрх юугаа өртөн хамгаалаа гэсэн. 자, 그럼 저는 여러분들보다 먼저 구원받은 나는 그 마음을 지키려고 얼마나 노력했을까? За тэгвэл та бүхнээс төрүүлж аврагдсан миний хувьд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хамгааллыг гэж өнгөрсөн хугацаанд хэрэг хичээсэн болоо. 예, 그걸 지나왔죠. За би бүгдийг нь туулаад л ирсэн. 그러니까 마음을 지키는 법을 알아. Тэгэхээр би сэтгэл зүрхээ хамгаалах аргыг мэдж байгаа. 어떻게 하면 마음에 선을 쌓을 수 있는지 압니다. Яавал энэ зүрх сэтгэлдээ сайн зүйлийг хурааж овоолдог вэ гэдгийг мэдж байгаа. 예, 그러니까 그걸 여러분들에게 알려주고 싶은 거예요. За үүнийг та бүхэнд би хэлж өгмөр байна. 예, 이 마음을 지키라고 말씀하신 이유가 있죠. Сэтгэл зүрхээ хамгаалсаг гэсэн шалтгаантай. 왜냐하면 마음을 빼앗고자 하는 존재가 있기 때문입니다. Яг тэгвэл миний зүрх сэтгэлийг булаан эзлэх гээд байгаа нэгэн байгаа болохоор. 예, 그 마음은 누가 뺏으려고 해요? За тэгвэл миний сэтгэлийг хэн булаан эзлэх гээд байна? 예, 마귀가 뺏으려고 해요. Бузар сүнс. 마귀는 우리 육신이 얼마나 약한지, 얼마나 죄를 좋아하는지 알고 있습니다. За энэ бузар сүнс бид бүхний бие махбод ямар сул дорой бас гим нүгэл ямар их дуртай болохыг мэдж байгаа. 그래서 우리 육신을 계속 충동질해서 육신대로 살게끔 만드는 것이
사탄의 방법이에요. За тэгээд энэ сатан бузар сүнс бидний бие махбодыг өдөөгөөд бие махбодын дагуу амьдруулах гэдэг. 그래서 사탄으로부터 지키고 내 육신으로부터 내 마음을 지켜야 되는 겁니다. Тийм учраас бид хүн сатанаас өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Бас өөрийнхөө махбодоос өөрийгөө хамгаалах ёстой. 자, 잠언을 기록한 사람은 누구죠? За сургаалт үгсийг хэн бичсэн бэлээ? 솔로몬이잖아요. Соломон бичсэн те. 정말 잠언을 읽어보면은 엄청난 말씀을 솔로몬이 기록했어요. За сургаалт үгсийн уншаад үзэх юм бол Соломон хаан бол үнэхээр агуу үгсийг бичсэн. 근데 솔로몬은 마음을 지켰을까? Соломон хаан өөрөө зүрх сэтгэлээ хамгаалсан болов? 그걸 잠언을 기록한 솔로몬조차 말년에 그 마음을 지키지 못했다고. Сургаалт үгсийг бичсэн Соломон хаан хүртэл амьдралынхаа сүүлийн он жилүүдэд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадаагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 그러니까 마음 지키는 게 쉬운 게 아닌 거예요. Тэрэн сэтгэлээ хамгаална гэдэг чинь тийм амархан зүйл биш. 자, 열왕기상 За 1-р хаад 11장입니다. 1-р хаад 11-ээс харъя. 열왕기상 11장 4절입니다. 1-р хаад 11-ийн 4. 11장 4절 들어보세요. 11-ийн 4-ыг та бүхэн сонсоорой. Соломоныг хөгшөрөхөд эхнэрүүд нь түүний сэтгэлийг өөр бурхад руу хандуулсан учраас зүрх сэтгэл нь эцэг Давидын шигэ байсангүй. Тэрээр эзэн бурхандаа зүрх сэтгэлээ бүрэн зориулсангүй. 자, 왕비들이 그 마음을 돌이키게 했다. Эхнэрүүд нь түүний сэтгэлийг өөр бурхад руу 그래서 хандуулсан. 왕의 마음이 그 붙인 다윗의 마음과 같지 않았다. Тийм учраас хааны сэтгэл эцэг Давид шигэ байсангүй. 그러니까 마음을 뺏긴 거예요, 마음을. Сэтгэл зүрхээ алдсан байна. 결국은 아주 부끄러운 모습으로 이제 그 결말이 나와 있잖아요. За тэгээд түүний төгсгөл маш одоо ичхэвтэртэй гутамшигтайгаар дуусдаг. 자, 성경에 많은 인물들이 나옵니다. За Библиэлд маш олон хүмүүсийн тухай гардаг. 근데 부끄럽게 끝난 사람들은 다 자기 마음을 못 지킨 사람이야. Гутамшигтайгаар төгссөн бүх хүмүүс өөрсдөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадаагүй. 맞죠? Тийм биз дээ? 근데 누구나 마음을 빼앗으려고 하게 돼 있는 За 겁니다. тэгэхээр хинч зүрх сэтгэлээ алдаж болно. 뭐 제 마음만 뺏으려고 하겠어요? Ганцхан миний сэтгэлийг л булаан эзлэх гээд байгаа болов? 모든 사람의 마음을 빼앗으려고 합니다. Бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг булаан эзлэх гээд оролдоод байгаа. 근데 어떤 사람은 그 마음을 지키지 못했어요. Зарим хүмүүс нь өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадаагүй. 그런 사람 성경에 너무 많죠. Тийм хүмүүс Библиэлд дэндүү их байгаа. 생각나는 사람 누가 있을까? Та бүхэн санагдж байгаа ямар хүмүүс байна? 성경에 끝이 결말이 안 좋은 사람은 다 마음을 지키지 못한 거야. За Библиэлд гарч байгаа төгсгөл нь муугаар төгссөн, тийм ээ? Одоо онцгойгоор төгссөн бүх хүмүүс зүрх сэтгэлээ хамгаалж чадаагүй. 가인이 마음을 못 지켰죠. Каин өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадаагүй. 미움이 들어왔어. Үзэн ядал дотор нь ороод ирсэн. 동생에 대한 시기와 그 미움이 들어왔습니다. Дүүдээ атаархаж хорссон, дүүгээ үзэн ядсан. 그걸 못 지켰어. Тэрийг сахиж чадаагүй. 결국 동생을 죽여버렸죠. За тэгээд сүүлд дүүгээ алчдаг тийм. 그 사람만 있나요? Ганцхан тэр хүн л тэгсэн болов? 사울 왕도 자기 마음을 못 지켰습니다. Саул хаан ч өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадаагүй. 그리고 다윗 왕도 한때 그 마음을 지키지 못해서 큰 죄를 범하잖아. Давид хааны хувьд гисэн нэг үе өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадахгүй байгаагаас болоод маш том гимнүгэл хийсэн. 솔로몬도 마음을 지키지 못했고 Соломон хүртэл зүрх сэтгэлээ хамгаалж чадаагүй. 그 여리고성을 그 점령했을 때 아간이라는 사람이 금덩이 은덩이 몇 개 때문에 그 마음을 지키지 못했죠. За айч хязыг эзлэх үед ахан гэдэг хүн алтан тийм ээ гулдмай мөнгөн эдлэлийг хараад өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадаагүй шүү дээ. 다 생각해 봐야 돼. Тэгэхээр бүгдийг нь та бүхэн эргэцүүлж бодож үзэх 그 хэрэгтэй. 모든 인물들의 이야기를 성경에 기록해 놓은 이유가 있잖아요. Энэ бүх хүмүүсийн үйл явдлыг, энэ бүх хүмүүсийн түүхийг Библиэлд бичиж үлдээсэн шалтгаан байгаа. 그들을 통해서 교훈을 받으라고. Тэднээс сургамж ав гэж. 자, 오늘 여러분이 어떤 성경을 읽든지 그 성경 안에 분명히 하나님의 교훈이 있어요. За өнөөдөр та бүхэн Библийн ямар ч хэсгээс унссан бай тэр хэсэгт авах сургамж байгаа. 자, 어떤 사람은 그냥 읽고 지나가 버려. Зарим хүмүүс уншаад зүгээр л өнгөрчдөг. 분명히 교훈이 있었는데 Уул нь л тэнд яалчгүй сургамж байсан. 근데 어떤 사람은 그 교훈을 찾아내요.
Зарим хүмүүс Библийг уншиж байгаа тэндээс сургамжийг олдог. 그 성경을 읽고 그 성경 속에 지혜를 얻는 것은 보물을 찾는 것과 같은 거예요. Библи уншиж байгаа Библиэс мэрэгүү ухааныг олж авна гэдэг чинь яг л алт эрдэнэс олж байгаатай адилхан. 그래서 묵상이 중요하다고 얘기하는 거예요. Тийм учраас энэ тунгаан модалтыг чухал гэж хэлээд байдаг нь 그래서 тийм учиртай. 큐티가 중요하다고 얘기하는 거야. Тийм учраас энэ QT чухал гэж хэлээд байгаа юм. 그 말씀 속에서 지혜를 얻을 수 있으니까. Энэ үгнээс мэрэгүү ухааныг авч болдог. 모든 말씀 속에 지혜가 있습니다. Бүх үгэн дотор мэрэгүү ухаан байгаа. 제가 전에 시편을 읽다가 다윗이라는 사람을 다시 보게 된 게 있었습니다. За би дээр үед дуулал номыг уншиж байгаа Давидыг дахин нэг удаа харж байсан. 이 시편 29편에 보면 다윗이 번개가 치고 그리고 천둥이 우는 그런 것을 통해서 교훈을 받은 내용이 나와요. Дуулал 29-р бүлэг дээр Давид тэнгэр дуграад аянга захилж байгааг хараад тэндээс сургамж авч байсан удаатай. 번개가 친다 그게 아니야. Аянга захиллаа гэж дуусчаагүй. 천둥이 큰 벼락 그 천둥 소리가 난다 그게 아니었어요. За тэнгэр дугарлаа аянганы тийм ээ хүчтэй дуучмаа сонсогдлоо гэж зүгээр тэгээ өнгөрчөөгүй. 큰 비가 오고 있다 그것만 본 게 아니었다니까. Аадар бороо орлоо хүчтэй аадар бороо орлоо гэж зүгээр нэг өнгөрчөөгүй. 다윗은 그 속에서 하나님을 보는 거예요. Давид тэр болгоноос бурхныг харж байсан. 이 엄청난 번개를 하나님이 만드셨잖아. Энэ асар хүчтэй аянга захилгааныг бурхан бүтээсэн. 이 번개는 심판의 그 모형으로 보여주시는 거잖아. Энэ аянга захилгааныг бурхан шүүлтийн бэлэг тэмдэг болгож бүтээсэн. 이 비가 내리는 이 장면은 하나님께서 온 세상을 물로 심판하실 때 그 장면과 같은 거잖아. Энэ хүчтэй аадар бороо бурхан тийм ээ дээр үед дэлхийн ертөнцийг усаар шүүжсэнтэй адилхан гэл. 그 속에서 하나님을 알고 하나님을 의지하는 굳은 믿음을 다윗은 거기서 배운 거예요. За энэ үзэгдлүүдээс Давид бурханыг мэдэж аваад бурханд итгэе гэсэн бүр баттай шийдвэртэй болж байсан. 파란 하늘을 보고도 우리는 하나님을 느낄 수 있습니다. Бидний хувьд энэ хөх тэнгэрийг хараад ч тийм ээ бурханыг мэдрэх боломжтой. 이 자연은 성경이거든. Тэр нь байгаль дэлхий чинь байгаль ертөнц чинь тэр чигтээ Библи. 그 시편 19편에 보면 이 만물을 통해서 하나님께서 자신을 나타내시는 장면이 나와요. Дуулал 19-р бүлэг дээр бурхан энэ байгаль ертөнцөөр дамжуулан өөрийгөө илэрхийлж өөрийгөө харуулдаг үг гарч байгаа. 동시에 성경 말씀을 통해서 하나님 자신을 나타내시는 내용이 나와. За үүний сацуу бурхан энэ Библийн үгээр дамжуулан өөрийгөө илчилж харуулж байгаа ч гэсэн харуулж байгаа үйл явдал ч гэсэн гарч байгаа. 자, 만물을 만드신 분도 성경을 주신 분도 하나님이에요. Тэгэхээр энэ байгаль дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн ч энэ Библийн хүндрэлтэн өгсөн ч бурхан. 그 속에서 그 백성들이 하나님의 지혜를 배우길 원하시는 거야. За энэ дундаас бурхан өөрийнхөө ард түмнийг бурханы мэрэгүү ухааныг сураасаа гэж хүсдэг. 마음을 뺏겼던 많은 사람의 이야기가 나와요. Зүрх сэтгэлээ булаан эзлүүлсэн олон хүмүүсийн түүх гарч байгаа. 어떤 선지자가 있었어. Нэг иш зүйлэгч байсан. 그래서 남유다의 선지자였습니다. За тэр хүн өмнөд Юдагийн иш зүйлэгч байсан. 북이스라엘의 베델에 가서 저주하라고 하나님께 명령을 받고 베델로 쫓아가잖아. Хойд Израилийн Бэтэл рүү очиод тэнд байгаа хүмүүсийг хараа гэж бурхан тушаал болгоод тийш явсан. 그리고 저주했습니다. Очиод хараасан. 돌아올 때 갔던 길로 오지 말고 쉬지도 말고 먹지도 말고 돌아오라고 얘기했거든. Буцаж ирэхдээ явсан замаараа битгий яваа. Тэгээд амрахгүй, идэж уухгүй шууд ирээрэй гэсэн. 근데 거짓 선지자한테 속잖아요. За гэтэл тэр иш зүйлэгч хурамч иш зүйлэгчд мэхлэгдсэн. 하나님의 선지자도 자기 자신을 못 지키면 저렇게 망할 수 있구나. Бурханы иш зүйлэгч хүртэл өөрийгөө сахин хамгаалж чадахгүй байх юм бол ингэж сүрдэг юм байна. 말씀대로 순종하는 것이 그렇게 중요한 거구나. Үгэн дуулууртай байх чинь ийм чухал юм байна. 성경 읽을 때마다 그 모든 사람들이 우리에게 얘기하고 있는 거예요. Тэр имерхүү мэгрэ Библи унших тоолнд энэ дэр гарч байгаа бүх хүмүүс бидэнд хэлдэг байна. 솔로몬이 이 자리에 있다면 뭐라고 간증을 할까? Соломон энд гарч ирээд гэрчил ярих юм бол юу гэж ярих вэ? 마음을 지키되 끝까지 지키십시오라고 얘기해 줄 거예요. Зүрх сэтгэлээ хамгаалахдаа эцэг хүртэл хамгаалаарэ гэж бидэнд хэлэх болно. 그죠? Тэг нь үстэй. 가룟 유다를 여기다 부른다면 뭐라고 얘기할까? Искратийн Юдасыг дуудаж авчрах юм бол Искратийн Юдас юу гэж хэлэх вэ? 작은 죄를 용납하지 마십시오라고 말할 거예요. Жижиг өчүүхэн гэмнүүлүүдийг битгий хүлээж аваарай гэж хэлэх болно. 왜 가룟 유다는 그 탐심을 그 마음을 지키지 못했거든. Яг нь Искратийн Юдасийн хувьд бол тэр өчүүхэн гэмнүүл болох шунлаа захирч чадаагүй. 그래서 예수님
예수님과 제자들 쓰라고 사람들이 돈을 줬을 거 아니에요. За тэгэл хүмүүс Есүс болон Есүсийн шавнарыг хэрэглээрэй гэд мөнгө өгсөн байж таарна шүү дээ. 가난한 사람들이 줬을 거라고. Ядуу зүдүү хүмүүс ч гэсэн өгж исэн. 그걸 조금씩 빼서 쓴 거야. Дэнээс нь бага багаар хомсолж хэрэглэдэг байсан. 그 탐심을 못 지켜가지고. Өөрийнхөө шунлыг захирч чадахгүйгаас болоод. 그래서 아주 비참한 성경에서 제일 불쌍한 사람이 돼버렸죠. За тэр хүн Библийн хамгийн өрөвдөлттэй хүнээр төгссөн. 우리 마음에 7가지 가증한 것이 있다잖아요. За бидний зүрх сэтгэл 7 жигшүүр зүйл байгаа гэсэн 우리 те. 전도입회 때 듣는 거예요. За өдөрөө семинараар байнга сонсдог. 첫 번째가 공작 같은 마음이죠. Нэгдүгээр нь тогстой адилхан сэтгэл. 두 번째는 Хоёр дахь нь юу вэ? 염소 같은 마음, Ямаатай адилхан сэтгэл. 돼지 같은 마음, Гахаа шиг сэтгэл. 거북이 같은 마음, Яст мэлхий шиг сэтгэл. 사자 같은 호랑이 같은 마음, Арслан бар шиг сэтгэл. 뱀 같은 마음, Могоо шиг сэтгэл. 그 개구리 같은 마음이에요. Мэлхий шиг сэтгэл. 근데 그게 구원 받기 전에만 있고 구원 받은 다음에 싹 없어지나? За энэ жигшүүр зүйлсүүд аврагдахаас өмнө л байж байгаад аврагдангууд бүгд алга болцсон болов? 다 그대로 있어. Бүгд яг хэвээр байгаа. 공작 같은 마음. Тогос шиг сэтгэл. 제가 자매님들 예쁘게 하고 다니지 말라고 몇 번 얘기해야 되겠어요. За би эгчнэр тэмээ олон удаа захиж байна штэ. Битгий өөрийгөө ингэж гоёж гоодод яваадаа гэж хичнээн хэлэх юм бэ. 너무 예쁘다고. Дэндүү хитрхи хөөрхөн байна. 꼭 이쁜 걸 더 돋보이려고 하는 사람들이 있어. Тэгээ хөөрхөн байж тэрийг бүр илүү тэмээ тод харуулах гад одоо ингээл өөрийгөө гоёж гоодод идэх хүмүүс байдаг. 공작 같은 마음. Энд чинь тогос шиг зан. 또 Дараах нь 염소 같은 마음. ямаа шиг сэтгэл. 고집. Зөрүүд. 여러분들 하나님 앞에 고집 부리면 안 돼요. Хүмүүсээ та бүхэн бурхны өмнө зөрүүдэлж болохгүй штэ. 여러분들이 항상 야곱처럼 하나님과 싸우고 씨름하고 있는 거 알아? Та бүхэн үргэлж бүр баян Яаковтай адилхан бурхантай ноцолдож, бурхантай байрлаж байгаа гэдгийг мэдхүү. 특히 여기 몽골 형제들. Ялангуяа энэ дагаа манай Монгол ах нар. 만나며 붙잡고 씨름하잖아. Уулзгал юм бол бие бинийгээ барьж аваад ноцолддог те. 맨날 하나님하고 씨름하고 있어 지금. Та бүхэн үргэлж тийм ээ баян бурхантай байрлалдаа ноцолж байна гэсэн үг. 힘이 좋으니까 잘 안 지지. За мэдээж одоо бэртэй танхид юм чи амархан унахгүй л те. 말씀과 싸우는 게 예수님과 싸우는 거예요. Тэр нь үгтэй ноцолдож, үгтэй тэмцэлдэж байна гэдэг чинь Есүстэй ноцолдож, тэмцэлдэж байна гэсэн үг. 맞죠? Тийм үстэй. 이 말씀하고 씨름해 계속해서. Үгтэй байнга л байрлалдаа үгтэй байнга ноцолдоод байдаг. 말씀은 그렇지만 Яг үгэн дээр тэгж гардаг юм байгаа үз. 마음에는 원이지만 육신이 약해서요. Миний сэтгэл хүсэж байгаа ч гэсэн бие махбод маань сул дорой гэл. 그 말 절대로 하면 안 돼요. Энэ үгийг та бүхэн хизээч хэлж болохгүй шүү дээ. 그건 예수님이 책망한 말씀이지 변명하라고 준 말씀이 아니야. Энэ үгийг чинь Есүс зэмлж хэлсэн болохоос ш өөрийгөө өмүүлж хэлээгүй. 그 예수님하고 계속 씨름하고 앉는 거야 야곱처럼. Есүстэй бүр баян ноцолдол, баян барилдал ундаг яг Яаков шиг. 그럼 어떻게 되는지 알아요? Тийм бол яахыг мэдгүй. 부러져요. Хугарна шүү. 환도뼈가 부러져야 야곱이 꺾이게 돼 있는 거야. Яаковын түүх мултарж байж Яаков бууж өгсөн. 그러니까 우리 마음에 고집이 있다고. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэл зөрүү зам байгаа. 순종하기 싫어하는 마음이 있어. Дуулууртай байхыг хүсэхгүй вэ гэсэн сэтгэл 그것과 байгаа. 싸워야 돼. Тэрнтэйгээ тэмцэлдэх ёстой. 그냥 말씀이 그렇다 그러면 예하면 돼요. Үгэн дээр тэг гэж байгаа бол зүгээр заахид л болно. 말씀이 가지 말라 그러면 가지 않으면 되거든. Үг битгий яв гэж байгаа бол явахгүй байхад л болно. 말씀이 가라 하면 가면 되고 Үг яв гэх юм бол явхад л болно. 어렵지 않아요. Хэцүү биш байгаа ч тийм. 근데 우리 이 육신은 염소 같은 기질이 있어가지고 말씀하고 싸워. Гэхдээ бидний бие махбодод ямаа шиг зам байдаг учраас үгтэй байнга ноцолдож барилддаг. 그런 사람은 고난이 많아. Тийм хүн их зовно. 내가 왜 이렇게 늙었는지 알아요? Би яагаад ингэж хөгшөрснийг мэдхүү? 많이 싸워봤어. 씨름해봤어. Би үгтэй өөрөө маш их барилдаж 제 ноцолдсон. 별명이 유곱이었어요. 유곱. За миний одоо хотчиг Юкоб гэдэг байсан. 한글로 봐야 되는데 За Юков юм байна. Юков. 한글로 야를
이렇게 90도 꺾으면 유가 돼. За одоо уул нь солонгосоор нөгөө яа гэж бичдэг байхгүй. Тэр ингээд доош харуулчих юм бол юу болдог. Тэгээд юков. 예, 아는 사람 몇 명 있네요. За ойлгосон хэдүүд юм байна те. 자, 우리 마음에 염소 같은 마음이 있어요. За тэгэхээр бидний зүрх сэтгэл ямаа шиг зам байгаа. 그 다음엔 돼지 같은 마음이 있어. Дараагийнх нь гахаа шиг зам. 욕심이라는 게 있다고. Шунал байгаа. 지금 현재의 것에 만족하지 않아. Одоо байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж чаддаггүй. 지금 현재의 것은 하나님이 나에게 허락하신 거예요. Одоо надад байгаа зүйлийг Бурхан надад өгсөн, Бурхан надад зөвшөөрсөн. 그럼 하나님이 필요하면 더 주실 거야. Бурхан хэрэгтэй гэж үзэх юм бол тэр хүн нэмэл өгнө. 근데 하나님이 허락하지 않은 걸 더 가지려고 하는 것이 이 돼지 같은 마음이라고. Бурханы зөвшөөрөхгүй байгаа зүйлийг авъя гэдэг байгаа сэтгэлийг чинь л гахаа шиг зан гэдэг байгаа байхгүй юу? 그 마음하고도 싸워야 됩니다. За тэр сэтгэлтэйгээ чинь та бүхэн тэмцэлдэх 그 ёстой. 마음이 나를 지배하지 못하도록 내 마음을 지켜야 되는 거예요. Тэр сэтгэлдээ булан эзлүүлэхгүй тулд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалах ёстой. 그다음 거북이 같은 마음이 있습니다. Дараагийнх нь яст мэлхийтэй 요거 адилхан зан. 요거 여러분들 봉사할 때 요게 나와. За үйлчлэл хийхээр яг энэ зан гарч ирдэг. 힘든 봉사 안 하고 싶고. За хэцүү юм гараад ирэх юм бол аль болох тийм ээ хийхгүй байгээ зайсийдэг. 예, 어려운 거 남들 하기 싫어하는 것들 안 하고 싶고. Хүнд ажил гараад ирэх юм бол бусд хүмүүсийн хийхийг хүсэхгүй ажил гараад ирэх юм бол зүгтаал зайлал. 자, 이 봉사할 사람 나오세요. 그러면은 안 나와 많은 За 사람들이. ийм үйлчлэл хийх хүн байвал гараад ирэгийн үүд юм олон хүмүүс гарч ирдэггүй шүү дээ. 근데 저 쉬운 봉사할 사람 나오세요. 그러면 나오는 사람 За энэ нэг 많고. амархан ажил байна, амархан үйлчлэл байна гэх юм бол олон хүмүүс гараад ирдэг. 하나님은 공평하시기 때문에 정확하게 보응해 주시는 거예요. Бурхан өөрөө шудраг учраас яг тэнцүү бүгдийг нь одоо хуваарлна. 자, 거북이 같은 마음이 있으면은 그걸 일부러 이겨야 돼. Яст мэлхий шиг зан дотроос чинь гарч ирэх гээд байх юм бол тэрийг бүр хүчээр яалах ёстой. 교회에서 힘든 봉사하자 그러면은 따라야 돼, 그냥. Чуулганаас хэцүү хүнд үйлчлэл хийх юм бол зүгээр л дагчих хэрэгтэй. 내가 하겠습니다. Би хийя. 날 보내소서. Намайг илгээ гэж. 그 말로만 들으면 안 되는 거예요. Ганцхан нэг тийм үгээр сонсоол хийж болохгүй. 이사야 6장에 나오죠? Исая 6 дээр гардаг те. 누가 우리를 위하여 갈고? Хэн бидний төлөө явах вэ? 그때 이사야가 대답하죠. Тэр үед Исая хариулсан. 나를 보내소서. 내가 여기 있나이다. Намайг явуулаач би энд байна гэсэн. 근데 이사야가 가는 길이 얼마나 힘든 길인지 알아요? Тэ тамхан Исаягийн явсан зам ямар хэцүү байсныг мэдгүй. 몇 년 동안 속옷만 입고 지낸 적도 있다고. За хэдэн жилийн туршид тийм ээ нүцгэн зөвхөн дотор говцтайгаа л явсан он жилүүд байгаа. 온 유다 백성이 다 이사야를 갖다가 미워하고 욕하고 그랬다고요. Юудагийн бүх ард түмэн Исаяг зөвхөж тийм ээ доромжилж буруутгаж байсан. 그래도 대답했어요. Тэгсэн 내가 тэгсэн 여기 хариулсан. 있나이다. Би энд байна. 이 거북이 같은 마음과 싸워서 나 자신을 지켜야 돼요. Тэгэхээр өөрийнхөө яст мэлхий шиг зантай тэмцэлдээд өөрийгөө хамгаалах ёстой. 그 다음은 고라니 같은 마음. Дараагийнх нь энэ бар шиг сэтгэл. 갑자기 확 나오잖아. 큰 저기 뭐야 화가 나오죠. Гинт ингээл хүн дүрсийг л огцом ууралдаг те. 분노가 올라옵니다. огцом гинт ууралцдаг. 그걸 싸워서 날 지배하지 못하게 지켜야 되는 거예요. За тэр зантайгаа ч гэсэн тэмцэлт хэрэгтэй. Энэ зандаа булан эзлүүлэхгүй тулд өөрийгөө хамгаалах ёстой. 그리고 뱀 같은 마음과 싸워야 됩니다. Дараагийнх нь могоо шиг зан энэ зантайгаа ч гэсэн тэмцэлдэх ёстой. 이건 정말 제가 우리 교회에서 중앙교회에서는 계속 얘기하는 거예요. За би төв чуулганыханд одоо байнга хэлээд байнга захиад байгаа. 하나님은 거짓말하는 사람을 정말 싫어해. Бурхан худлаа ярьдаг хүнд үнэнхээр дургүй шүү. 거짓말하는 사람은 하나님이 안 써요. Худлаа ярьдаг хүнийг Бурхан хэрэглэхгүй. 아무리 능력이 있고 아무리 지혜가 많다 그래도 거짓말하는 사람은 하나님이 안 써. Тэр хүн хичнээн чадвартай байсан. Тэр хүн хичнээн ухаантай байсан. Худлаа яриад байх юм бол Бурхан тэр хүнийг хэрэглэхгүй. 뱀 같은 마음은 버려야 됩니다. Могоо шиг занга хаях ёстой. 뱀 같은 마음이 내 속에 들어오지 못하도록 철저히 지켜야 되는 겁니다. Энэ могоо шиг зан миний зүрх сэтгэлийг булан эзлэхгүй тул би өөрийгөө бүрэн хамгаалах ёстой. 근데 뱀처럼 독을 쏘는 사람이 있어. За гэхдээ могоо шиг хор цацаад яваад идэх хүмүүс байдаг. 말 한마디로 사람의 마음에 상처를 주는 거야. Хэлж байгаа үг бүрээрээ хүмүүсийг шархлуулдаг хүн байдаг. 그게 뱀 같은 마음인 걸 몰라요. Могоо шиг зан дотор нь байна гэдгийг мэдэхгүй тэг яваад байдаг.
자기가 독을 쏘고 있는 걸 모르는 사람이 있다고. өөрийгөө хор цацаад байна гэдгийг мэдэхгүй байгаад идэх хүн байдаг. 형제 자매 마음에 상처를 주고 형제 자매를 갖다가 아주 독에 그 치명적인 독에 물리도록 하는 사람이 있어요. Тэр ахын дүүсийнхаа сэтгэл тийм ээ шархахыг өгөө. Дээрэс нь ахын дүүсээ маш аимшигтай хороор хордуулдаг хүмүүс байдаг. 그 뱀 같은 마음과 싸워서 날 지켜야 되는 거예요. Тэр өөрийнхөө могоо шиг зантай тэмцэлдээд өөрийгөө хамгаалах ёстой. 그리고 이제 개구리 같은 마음입니다. Дараагийнх нь мэлхий шиг зан. 계속 남의 이야기를 하고 안 좋은 말을 하고 비판을 하고 판단을 합니다. Баян бусдын тухай ярьдаг, муухай юм ярьдаг, бусдыг шүмжилдэг, бусдыг дандаа муулдаг. 우리가 누구랑 만나서 얘기하는 내용을 다 들어보면요. За хин нэгэн үнтэй ингээл уулзаал юм ярьж байгааг нь сонсоод үзэх юм бол 자기 얘기하는 것보다 남의 얘기하는 게 훨씬 많아. хүн өөрийнхөө тухай ярихаас илүүтэйгээр бусдын тухай юм ярих нь хамаагүй их байдаг. 그게 개구리 같은 마음이잖아요. Энэ чинь мэлхий шиг зан. 정확하지 않잖아. Яг үндэ ярьж байгаа юм чи үнэн биш үстэй. 제가 며칠 전에도 그런 얘기를 들었어요. За би хэд хоногийн өмнө ийм юм сонссон. 저 자매님이 왜 기분이 나쁘지? За энийг чинь сэтгэл санаа яагаад юм таагүй байгаа юм бол 항상 그 뭐야 이렇게 표정이 밝고 좋았던 자매님인데 за уул нь л тийм ээ үргэлж нэмсэглэл гоё тийм өөдрөг цавлаг явдаг хүн 근데 баггүй юу? 그날따라 얼굴이 어둡고 말도 잘 안 하는 거예요. За гэтэл тэр өдөр юу ууси яагаад ч юм ингээл царай ингээ барааж гисэн юм дуурахгүй явд байсан. 나 때문에 화가 났나? Би одоо уурлуулсан байх таа гэж 누가 бодсон. 그렇게 얘기하더라고. За нэг хүн тэгж хэлсэн. 내가 무슨 잘못했나? Би эсвэл ямар нэгэн буруу юм хийсэн байх таа. 왜 저런 모습일까? Энэ хүн яагаад ингэж яваад байгаа юм болоо? 근데 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 게 있습니다. За би нэг баттай зүйлийг хэлье. 여러분들이 판단하고 있는 건 다른 사람에 대한 판단은 다 틀려요. Та бүхний бусдыг дүгнж байгаа дүгнэлтүүд чинь бүгдээрээ худлаа буруу. 확실하다고 생각하는 그 다른 사람에 대한 판단도 틀려요. Энэ бол яалтчгүй үнэн, энэ бол яалтчгүй зөв гэж байгаа дүгнсэн тэр дүгнэлт чинь хүртэл буруу шүү. 제가 40년 가까이 신앙생활 해가지고 얻은 결론이 그거야. За би 40 гаруй жил итгэлээр амьдраад одоо ийм дурслагтай болсон. 내 판단은 다른 사람에 대한 내 판단은 틀리다. Миний бусдыг дүгнж байгаа дүгнэлт буруу юм байна. Худлаа юм байна. 여러분들도 그러니까 남의 얘기를 하면 안 돼. Тийм учраас та бүхэн бусдын тухай ярьж болохгүй. 틀린 얘기니까. Уусаа тэр чинь худлаа, буруу болохоор. 잘못된 얘기니까. Буруу юм ярих болохоор. 진짜 그 사람의 이야기가 아니니까. Жигнэсээ тэр хүний тухай үг биш аахгүй юу? 이 개구리 같은 마음과 싸워서 이겨야 돼요. Өөрийнх нь мэлхий шиг зантай тэмцэлдэж байгаад өөрийгөө ялах ёстой. 자, 우리 마음을 빼앗는 게 뭔지 아세요? Бидний зүрх сэтгэлийг юу болоодыг та бүхэн мэдэх үү? 눈으로 보는 거예요. 보는 거. Нүдээр хардаг зүйлсүүд. 그래서 우리 몸의 등불은 눈이라고 말씀하셨잖아요. Нүд бол хүний биеийн дэнлүү гэсэн те. 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요. За нүд чинь гэгээтэй байх юм бол бүх бие чинь гэгээтэй байна. 내 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이니라. Нүд чинь хормоо байх юм бол бүх бие чинь харанхуй байна гэсэн. 그러니까 보는 걸 잘 봐야 되는데 Тэгэхээр бид хүн харах зүйлээ их зөв харах хэрэгтэй. 보는 것 때문에 우리는 실수하고 우리 마음을 다 빼앗기는 거예요. Бид хүн хардаг зүйлсээсээ болоод алдаа гаргадаг, хардаг зүйлсээсээ болоод харж байгаа зүйлстэй өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг эзлүүлчихдэг. 자, 여러분들이 하루 중에서 제일 뭘 많이 보는가 생각해 봐요. Та бүхэн нэг өдөрт ер нь юуг хамгийн харж яах гэдэг нэг бодоод үзтээ. 이제 방학이 되면 За одоо амралт эхлэх юм бол 집에 가면 гэртээ харах юм бол 뭘 제일 많이 볼까? юу та бүхэн хамгийн харах вэ? 와, 성경. Библи. 아니면 스마트폰. Аль эсвэл гар утас. 아니면 TV. Аль эсвэл зурагт. 뭘 제일 많이 볼까? Та бүхэн юуг хамгийн харах вэ? 그 보는 것이 내 마음을 움직여요. Таны харж байгаа зүйл таны сэтгэлийг хөдөлгөнө. 그래서 형제 자매를 많이 보면은 마음이 교회에 있어. Ахан дүүсээ их хардаг хүний зүрх сэтгэл сүм чуулгандаа байдаг. 세상 사람을 많이 보면은 마음이 세상에 가 있고 ертөнцийн хүнийг их хараад ах юм бол таны зүрх сэтгэл ертөнц рүү яваад өгнө. 휴대폰을 많이 보면은 온 세계로 내 마음이 떠다니는 거예요. Гар утсаа их хараад ах юм бол таны зүрх сэтгэл бүх ертөнцөөр аялаад яваад өгнө. 보는 것이
우리 마음을 빼앗습니다. Тэгэхээр миний харж байгаа зүйл миний зүрх сэтгэлийг булан эзэлнэ. 자, 욥기 Йов 31장입니다. Йов 31-ээс харъя. (31장) 7절, Йов 31-ийн 7, 7절, 8절 7-8. 네, 들어보세요. За сонсож байгаарай. Алхам минь зөв замаас гарч, зүрх минь миний нүдийг дагаж, гарт минь альва толов наалтсан бол тарьсан минь өөр хүний хоол болог. Тийм ээ, цухуух үр тариа минь үндсээрээ сугараг. 이 욥이 말합니다. Йов ингэж хэлж байна. 내가 언제 내가 가던 올바른 길에서 벗어난 적이 있느냐? Би хизээ энэ явж байгаа зөв замаас хазаасан бай. 내 마음이 내 눈을 따라간 적이 있느냐? Миний зүрх хизээ нүдээ дагаад явсан бай. 예. 내 손에 더러운 것이 묻었었느냐? Миний гарт хизээ бохир заваа юм наалтсан бай. 자기는 그렇게 안 살았다 이거죠. Өөрөө би ингэж амьдраагүй гэж хэлээд байгааз. 자, 눈으로 보는 것이 우리 마음을 빼앗게 돼 있는 거야. Нүдээр харж байгаа зүйл миний сэтгэлийг булан эзэлдэг. 9절부터 12절까지 За 9-өөс 12 хүртэл 또 들어보세요. дахиад сонсож байгаарай. Хэрв зүрх минь өөр эмэгтэйд уруу татагдж хөршийнхөө үүдэнд би отон хүлээсэн бол эхнэр минь өөр хүний идэх тариаг тэрэмдэг. Өөр ирчүү түн дээр орог. Ингэсэн бол энэ нь булайгэмт хэрэг агаад шүүхээр шийтгүүлэх хилэнц болох байсан. Энэ нь сүрлийн газарт хүрэхтэл шатаадаг гал бөгөөд байгаа бүхнийг минь үндсээр нь устгах байсан. 내가 이웃의 여인을 내 눈이 언제 봤던가? Би хизээ хөршийнхөө эхнэрийг харсан бай. 왜 보지 않았다 그 말입니다. 욥은 깨끗했죠. Йоо би хараагүй би цэвэр байсан гэж хэлээд байна шүү дээ. 근데 우리가 그걸 보면은 내 마음을 빼앗아가. Гэхдээ бид нэр тэрийг харчих юм бол зүрх сэтгэл маань тэрэнд булан эзлэгдэнэ. 만약 그랬다면은 욥이 큰 죄를 벌을 받아도 마땅하다 그 말입니다. Магадгүй Йоби тийм зүйл хийсэн бол, тийм зүйл харсан бол шийтгүүлэх зохистой нэг. 근데 그러지 않았어요, 욥은. Гэхдээ Йоб тэгээгүй. 우리가 만약에 보는 것을 따라간다면은 우리 마음은 다 빼앗기게 돼 있는 거예요. За магадгүй бид хүн харж байгаа зүйлээ дагаад явчих юм бол бид нэр зүрх сэтгэлээ бүгдийг нь булан эзлүүлнэ. 자, 아브라함과 롯이 있었습니다. Авраам, Лот хоёр байсан. 이제 너무 그 양떼가 많아서 같이 지내기가 어려워졌어. За хон мол нь хэтэрхий их болсон учраас хамт нэг газар одоо байхад хэцүү болсон байна. 아브라함이 롯에게 말합니다. Авраам Лотод ингэж 이제 хэлсэн. 우리 좀 떨어져서 살자. Хоёулаа одооноос тустай амьдрья. 네가 왼쪽으로 가면 내가 오른쪽으로 가겠다. Чи зүүн тал руу явах юм бол би баруун тал руу явъя. 네가 오른쪽으로 가면 내가 왼쪽으로 가겠다. Чи баруун тал руу явах юм бол би зүүн тал руу явъя. 근데 롯이 어떻게 했을까요? Лот тэр үед яасан бэ? 눈으로 본 거야. Нүдэрээ харсан. 저 땅은 애굽 땅과 같아. Тэр газар Египтийн газар нутагтай адилхан юм байна. 에덴 동산처럼 보여. Эден цэлэгтэй адилхан харагдаж байна. 그 보는 걸 따라가잖아요. Тэгээд харж байгаа зүйлээ дагаад явсан. 근데 그 뒤에 뭐가 있었어요? Гэтэ түүний ард нь юу байсан бэлээ? 소돔이 있었어, 소돔. Содом байсан. 근데 롯이 풍성한 땅을 택했기 때문에 아브라함은 광야를 택할 수밖에 없었어요. Лот үржин шимтэй газрыг сонгосон учраас Авраамын хувьд цөл рүү явахоос руу аргагүй байдалд орсон байна. 아브라함은 광야를 택했습니다. Авраам цөлийг сонгосон. 산지를 택했어요. Ууларх нь нутгийг сонгосон. 근데 거기는 하나님이 계셨거든. Гэтэ тэнд бурхан байсан. 그러니까 보는 것 때문에 롯은 잘못 선택한 것이고 Лотын хувьд өөрийнхөө харсан зүйлсээсээ болоод буруу сонголт хийсэн. 아브라함은 보이지 않는 걸 봤기 때문에 올바른 길로 간 거잖아요. Харин Авраамын хувьд харагдахгүй зүйлийг харсан учраас зөв сонголт хийсэн. 성경에 그런 내용 많죠? Библиэр ийм үйл явдал олон гардаг тийм. 엘리사와 사환이 같이 있었습니다. За Элиша өөрийнхөө шивгчэндээ зарцтай хамт байсан. 잠자고 일어나서 성 밖을 보니까 아람 군대가 온 성을 둘러싸고 있는 거예요. Унтаал босоод ирсэн чи Арамын цэргүүд хотыг ингээл бүслээд тойроо зогсож байсан. 사환이 말합니다. Зарцсан ингэж хэлсэн. 엘리사요, 우리가 다 죽게 되었습니다. Элиша бид нар бүгдээрээ өөхөхөөс рүү аргагүй боллоо. 눈에 보는 것 때문에 마음이 낙심하죠. Нүдэнд харагдж байгаа зүйлсээс болоод сэтгэл нь ингээ шантарчихсан. 엘리사는 보이지 않는 걸 볼 수 있는 눈이 있었거든. Харин Элишад харагдахгүй зүйлсийг харах нүд байсан.
우리와 함께 한 자가 저들보다 훨씬 많다. Бидэнтэй хамт байгаа нэг нь тэднээс хамаагүй илүү гэсэн. 누가 있는데요? Хэн байгаа юм бэ гэдэгсэн. 주여, 눈을 열어 보게 하옵소서. Эзэн минь нүдийг нь нэгээд харуулаач. 산 위로 온 천군 천사가 엘리사를 지키고 있는 거예요. Тэгсэн чинь уулан дээгүүр түг түмэн тэнгэр илсээр Илишийг хамгаалаа зогсож байсан. 엘리사는 하나님 앞에 떳떳했거든. Илиша бурхны өмнө зоригтой нүүр бардан байсан. 엘리사는 하나님을 믿었거든. Илиша бурханд итгэсэн. 반드시 하나님이 날 지켜줄 거라는 걸 믿었기 때문에 그걸 볼 수 있는 거잖아요. Бурхан заавал намайг хамгаална гэж итгэсэн учраас тэрийг харж чадсан байна. 사울 왕이 백성들이 막 흩어지는 겁니다. За Саул хааны хувьд ард түмэн нүдэн дээр нь ингээл тарж бутраал 이제 эхэлсэн байна. 블레셋하고 싸워야 되는데 그 지금 숫자도 적은데 있는 백성들마저 흩어지는 거예요. Филистичүүдтэй дайдах гэж байна. Одоо байгаа хүмүүсийн тоон үртэл цөөхөн байхад өнөг цөөхөн хүмүүс нэгэ тарж бутраа яваад байсан. 사무엘이 7일을 기다리라고 했는데 Самуэль бол 7 хоног хүлээх гэсэн. 7일이 다 돼가는데 왜 안 올까? 7 хоног бараг болж яагаад ирэхгүй байгаа юм болоо. 안 되겠다. 내가 제사를 드리자. За ер нь болий өөрөө дахил өргөе гээд. 그래서 사무엘이 오기 바로 전에 제사를 지내버렸네. Тэгээ Самуэлийг ирэхээс яг өмнө дахил өргөж гисэн. 백성이 흩어지는 것을 보고서 Ард түмнээ тарж бутарж байгааг хараад 눈으로 본 것 때문에 마음을 뺏겨버린 거예요. нүдэрээ харсан зүйлсээсээ болж зүрх сэтгэлээ булан эзлэсэн. 낙심하고 두려워하고 염려하고 걱정하는 겁니다. Зөвхрөө шантраад санаа зовоод түгшээд эхэлсэн байна. 보는 건 진짜가 아니라니까. Энэ харагдаад байгаа зүйлс чинь жинхэнэ биш шүү дээ. 근데 우리는 보는 걸로 자기 마음을 받아들여요. Гэхдээ бид хүн харагдж байгаа зүйлсийг зүрх сэтгэлдээ оруулцдаг. 자, 또 얘기해야지. За дахиад хэлье. 예쁜 자매가 있어. За хөөрхөн ихч байна. 아니, 예쁜 좀비가 있어. За болий хөөрхөн зомби байна. 예쁜 좀비 있죠? За хөөрхөн зомби байгаа те. 저 밖에 많잖아. Гадар зөндөө байгаа шүү дээ. 예쁜 좀비 남자가 있어 또. За бас нэг хөөрхөн зомби залуу байна. 아니다. 멋진 좀비지. За их царайлаг зомби залуу. 거기에 마음을 뺏겨. Тэр нь зүрх сэтгэлээ булан 보는 것 эзлүүлчихдэг. 때문에. Хараад. 제가 또 물어볼게요. За би дахиад асууя. 자매님들 За эгчнэр 목동하고 결혼할래요, 안 할래요? хончинтой хормоо хийх үү хийхгүй юу? 목동하고 결혼해요, 안 해요? Хончин малчин хүнтэй хормоо хийх үү хийхгүй юу? 야, 아무도 대답 안 해. Тэр ерөөсөө хариулахгүй гоц. 다윗이 목동이었다니까. Давид хончин байсан гэдэг байгаа шүү дээ. 아모스가 목동이었어요. 선지자 아모스가. Иш үзүүлэгч Амос хүртэл хончин байсан. 봐, 보는 걸로 하잖아. Тэр харалтаа хараад байгаа ч дээ. 다윗 놓쳐버리는 거야. Давидыг алдчихлаа. 보는 건 진짜가 아니라니까요. Тэр нь харж байгаа зүйлс чинь жинхэнэ биш ээ. 그러니까 보는 것 때문에 마음을 빼앗겨 버리는 거예요. Харагдаж байгаа зүйлсэд зүрх сэтгэлээ алдчихдаг. 사람을 외모로 보지 말라고 성경에 돼 있죠? Библиэр хүний гаднах төрхийг бүү хар гэж гарч байгаа те. 그죠? Тийм үст те. 잘생기면 다 착한 것 같이 보이죠? Царайлаг болохоор царайлаг байхаар одоо бүгд л цаахан сэтгэлтэй юм шиг санагддаг. 그렇지 않습니다. Тийм биш шүү. 성경 호세아. За Библийн Хосea номноос харъя. 호세아 4장 Хосea 4 호세아 4장 11절입니다. Хосea 4-ийн 11. 같이 읽겠습니다. 4-ийн 11-ийг хамт уншийе. Садарлал дарс шин дарсанд хамг ухаанаа алджээ. 여기 음행과 묵은 포도주와 새 포도주가 마음을 빼앗느니라라고 말씀하십니다. Энэ дээр садарлал дарс шин дарсанд хамг ухаанаа алджээ гэж. 자, 이거 영적인 음행을 얘기하는 거예요. За энэ сүнслэг садралыг хэлж байгаа. 근데 육신적으로도 마찬가지야. За бие махбодын хувьд гэсэн бас 이 одоо хамааралтай. 음행이라는 죄를 지으면 그럼 그냥 하나님한테서 그 마음을 다 뺏겨버려. Садрал гэдэг юм нүгэл үйлдэх юм бол тэр хүн бурхны өмнө байгаа өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг бүгдийг нь алдна. 지금 그런 사람들이 있습니다. За тийм хүмүүс одоодсан байгаа. 부끄러워서 저한테 오지도 못해요.
ичээд бүр тийм ээ тэрнээс болоод бүр ичээд надад ярьж уулзах чадахгүй байгаа хүмүүс байгаа. 그 잠깐 그걸 못 이겨가지고 Төрхөн зургийн тэр одоо хүслээ захирч чадаагүйгээс болоод 그 음행의 마음을 완전히 뺏겨버린 거야. садралд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг бүрэн алдчихсан. 이제 묵은 포도주는 뭘까? Тэгвэл дарсан нь юу юм бол? 이게 율법주의를 말합니다. За одоо хуулийг хэлээд байгаа. 옛날 이스라엘 민족은 율법주의에 빠져서 예수 그리스도를 못 봤거든. За дээр үеийн Израильчүүдийн хуулийн одоо баримтлалд автаад Есүсийг харж чадаагүй. 새 포도주는 뭘까? Шин дарсан юу юм бол? 뭔가 새로운 걸 찾는 거야. Ямар нэг шин зүйлийг ярьж хаагаад байдаг. 그래서 신천지도 찾아가고, За тэгэл шин тэнгэр газар руу өөртөл очиж үзээл. 그렇죠? Тийм ээ? 뭐 어머니 하나님도 찾아가고 그러잖아요. Ээж бурхан руу өөртөл очиж үздэг штэ. 이런 것들이 우리 마음을 빼앗습니다. Эдгээр зүйлсүүд бидний сэтгэлийг булаадаг. 새로운 거 없어요. Шин зүйл гэж байхгүй. 성경은 기록된 대로 지금까지 왔는데 새로운 게 있을 수가 있어? Тэгэхээр Библи бичигдсэнээс хойш өнөөдрийг хүртэл яг тэр чигтээ болж өрнөө биелж байна. Тэгэхээр шин зүйл гэж юу нь байх уу? 율법을 완성하시려고 예수님 오셨잖아요. Энэ хуулийг биелүүлэх гэж Есүс өөрөө ирсэн биз дээ. 성경은 처음부터 끝까지 예수 그리스도와 그의 십자가입니다. Библи анханасаа төгсгөл хүртлээр Есүс Христ болон түүний загалмайг хэлж байгаа. 다른 복음은 없다고 돼 있어요. Өөр сайн мэдээ гэж байхгүй гэсэн. 우린 그런데 마음 뺏기면 안 됩니다. За бид нар ийм зүйл зүрх сэтгэлээ булаалгаж болохгүй. 제가 예전에 한국에 있을 때요. За дээрээ Солонгост байхад 우리 교회 나오던 사람이 그 신천지에 갔대. манай сүмч болгонд явдаг байсан хүн шин тэнгэр газар руу яваад өгсөн. 제가 하나도 염려가 안 되는 거예요. За би тэр хүнээс олж ерөөсөө санаа зовоогүй. 그 사람 구원 아니니까 간 거예요. Тэр хүн угаасаа аврагдаагүй болохоор л яваад өгсөн. 그죠? Тийм багц. 어떻게 구원받은 사람이 신천지를 믿어요? Яаж тийм ээ аврагдсан хүн байж шин тэнгэр газарт итгээд байгаа юм бэ? 지가 예수라는데. Өөрийгөө Есүс гэдэг хүн шүү дээ. 그런 거 하나도 걱정도 안 돼. За би ерөөсөө санаа зовоогүй. 우리 마음을 빼앗지 않도록 잘 지켜야 돼. Тэр бид хүн зүрх сэтгэлээ алдахгүй тул сайн хамгаалах 다른 хэрэгтэй. 교훈은 없습니다. Өөр сургаал гэж байхгүй. 사도 바울이 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않겠다 다짐했잖아요. За Илч Паулийн үед бол би Христ болон түүний загалмайнаас өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн гэж одоо сэтгэлдээ бас шийдсэн. 음행은 여러분들의 신앙생활에 사형 선고랑 같은 거예요. Тэр энэ садрал бол та бүхний итгэлийн амьдралын цаазын ялтай адилхан. 그거 못 지키는 사람들이 있다고. Үүнийг сахиж чаддаггүй, үүнийг дийлж чаддаггүй хүмүүс байдаг. 그래서 망한 사람들이 있어요. За тэгээд сүрсэн хүмүүс байна. 근데 하나님은요, 우리를 시험하셔요. Гэхдээ бурхан биднийг сорих болно. 우리 마음을 시험해. Бидний сэтгэлийг сорно. 진짜 하나님을 사랑하는지, Жихнээс бурханыг хайрладаг уу? 진짜 하나님의 말씀을 순종하는지, Жихнээс бурханы үгэнд дуулууртай байдаг уу? 하나님의 자기의 왕이고 주인이신지 시험하셔요. Бурхан өөрийнх нь хаан мөн үү, эзэн мөн үү гэдгийг бурхан өөрөө сордог. 그 시험을 통과해야 돼. Энэ сорилтыг давах ёстой. 신명기 8장입니다. Дэд хууль 8-аас харъя. 신명기 8장 2절입니다. Дэд хууль 8:2. 2절 8:2. 잘 들어보세요. За сайн сонсож байгаарай. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөл удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь даах хэсгийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номхотгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. 자, 광야는 필요했던 거예요. Цөл тэдэнд хэрэгтэй байсан. 반드시 광야는 하나님의 백성에게 필요한 곳입니다. Энэ цөл бол бурхны ард түмэнд гарцаагүй хэрэгтэй газар байсан. 우리는 지금 광야를 걷고 있는 거예요. Бид нар ч гэсэн цөлөөр явж байгаа. 근데 그 광야를 통해서 하나님은 테스트 하시는 거예요. 시험하시는 거예요. Бурхан цөл байх үед нь сордог бахна. 먼저 우리를 낮추려고. Эхлээд биднийг номхотох гэж 우리 마음을 하나님 말씀 아래로 낮추려고
시험하십니다. Бидний зүрх сэтгэлийг бурхан өөрийнхөө үгэн доор оруулах гэж биднийг эхлээд сорьдог. 내 마음이 얼마나 악하고 얼마나 약한지 그걸 알게 하시려고 시험하시는 거예요. Хүний зүрх сэтгэл ямар хорм уу, ямар сул дорой гэдгийг бурхан мэдүүлэх гэж хүнийг сорьдог байна. 하나님 말씀을 순종하는 여부를 알려고 시험하시는 거야. Бурханы үгэнд дуулууртай байх уу, үгүй юу гэдгийг мэдэх гэж бурхан сорьж үздэг. 여기 계신 분들 다 시험해요. Энд байгаа бүх хүмүүсийг бурхан сорих болно. 사람들은 가끔 잊어버리는 게 있어. Хүмүүс заримдаа мартчихдаг. 많은 사람 속에 나를 어떻게 시험하실까 그걸 걱정하는 사람이 있어. Ийм олон хүмүүс байхад намайг л одоо сориг үжтэй гэд тийм ээ бодохгүй явдаг хүмүүс байдаг. 하나님은요 1대1이야. Үгүй шүү дээ. Бурхан чи ерөөсөө нэг нэгийг харьцаатай харьцсан. 여러분들 마음 속에 계시잖아요. Та бүхний зүрх сэтгэл дотор байгаа үстэй. 하나님은 우리 모든 사람을 다 그 마음 속에서 시험하셔요. Бурхан бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор нь ороод хүмүүсийг сорьдог. 각기 다른 시험을 하셔. Хүн болгоныг өөр өөрөөр 그 сорьдог. 사람의 형편과 마음에 따라 신앙에 따라 다른 시험을 하셔요. Тэр хүний байгаа байдал, тэр хүний сэтгэл санаанаас нь хамаарч, тэр хүний итгэлээс хамаарч хүн болгоныг бурхан өөр өөрөөр сорьдог. 또 뭘 시험하시는지 알아요? Өөр юугаар яаж сорьдог юм бэ? 신명기 13장 Дэд хууль 13-аас харъя. 3절 13-ийн 3. 신명기 13장 3절 또 들어보세요. 13-ийн 3-ыг сонсож байгаарай. Чи тэр иш зүйлэгч эсвэл зүүдэр мэрэглекчийн үгийг бүү сонс. Учир нь бүх зүрх, бүх сэтгэлээрээ эзэн бурхандаа хайртай эсхийг чинь бурхан чинь шалган үзэж байгаа юм. 진짜 하나님을 사랑하는지 시험하셔. Жихнээсээ бурханыг хайрладаг хүн мөн үү үгүй эдийн бурхан сорьдог. 이 시험 계속됩니다. Энэ сорилт байн үргэлжлэнэ. 저한테도 엄청 시험 많이 하셨어. Намайг игсэн бүр маш их сорьсон. 제가 제 가족을 더 사랑하는지 시험하셔. Намайг гэр бүлдээ илүү хайрлаад байна уу үгүй гэд бурхан сорьж үзсэн. 하나님보다 더 사랑하는 게 있는지 시험하셔. Бурханаас илүү хайрлаад байгаа зүйл байна уу үгүй гэд бурхан намайг сорьж үзсэн. 내 자식을 더 사랑하는지 시험하셔. Үр хүүхдээ илүү хайрлаад байна уу гэд бурхан намайг сорьсон. 그 시험을 다 통과해야 그 다음 단계에 쓰임이 있는 거예요. Энэ сорилтуудыг бүгдийг нь давж гарч иж дараагийн шатанд орж хэрэглэгдэнэ. 하나님이 우리의 사랑을 시험하셔요. Бурхан бидний хайрыг сорьдог. 진짜 날 사랑하냐? Жинхнээс нь намайг хайрладаг уу? 너 자신보다, Чи өөрөөсөө илүү? 네 가족보다, Гэр бүлээсээ илүү? 네 자식보다 Өөрийнхөө үр хүүхдээсээ илүү? 그 누구보다 하나님을 더 사랑하는지 시험하셔요. Хинээс ч илүү бурхныг хайрладаг гэж бурхан шалгаж үзнэ. 우리 마음을 시험하셔요. Бурхан бидний сэтгэлийг шалгаж үзнэ. 왜 시험하실까? Яагаад шалгах юм бол 우리 스스로를 알게 하시려고, өөрөө өөрийг маань өөртөө мэдүүлэх гэж. 그리고 그 다음 단계에 이끌어 가셔서 쓰시려고. Тэгээд дараагийн шат руу оруулаад хэрэглэх гэж. 그래서 테스트 하시는 거예요. Тэгэл бурхан сорьж шалгадаг байна. 그러니까 하나님이 쓰신 모든 사람들은 그 시험을 통과해서 하나님을 그 무엇보다 사랑하셨다는 그 확증을 얻은 다음에 쓰신 거예요. За тэгээд бурхны хэрэгсэн бүх хүмүүс энэ сорил шалгалтыг даваад энэ хүн хинээс ч илүү бурхныг хайрладаг юм байна гэдг нь батлагдсан цагт бурхан тэр үнийг хэрэгэлсэн. 근데 그 시험이 쉬운 시험은 아니죠. Гэхдээ энэ сорилтууд амархан биш. 그 시험을 통과하기 위해서 우리 마음을 잘 지켜야 돼. Энэ сорилтуудыг, энэ шалгалтуудыг давахын тулд бид хүн зүрх сэтгэлээ сайн хамгаалах ёстой. 어떻게 하면 우리 마음을 지킬 수 있을까? Яаж тэгвэл өөрийнхөө сэтгэлийг хамгаалах вэ? 신명기 펼쳤으니까 신명기 6장부터 보겠습니다. За дэд хууль номод дэлгэцсэн юм чинь дэд хууль 6-аас харъя. 6장 4절입니다. 6-гийн 4. (4절부터) 9절까지 4-өөс 9 хүртэл. 잘 들어보세요. За сайн сонсоорой. Сонс Израиль, эзэн бол бидний бурхан бөгөөд ганц эзэн. Чи эзэн бурхнаа бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл. Өнөөдөр чамд миний тушааж буй энэ үгсийг чи зүрхэндээ байлгаж,
Хөгүүдээ үүгээр хурцлан гэртээ сууж байхдаач, замд явж байхдаач, хэвтэж байхдаач, өмнөдийн босгодооч түүний тухай ярьж бай. Чи түүнийг тэмдэг болгон гартаа уйж, хоёр нүднийхээ хооронд сахиус мэт байлга. Мөн түүнийг гэрийнхээ хатвчин дээрч хаалган дээрч бич. 자, 그 시험을 통과하는 가장 확실한 방법이 있어. За энэ сорилтыг даван туулах хамгийн баттай нэг арга байна. 하나님을 그 무엇보다 사랑하면 돼요. Бурхныг хинээс ч илүү, юунаас ч илүү хайрлахад л болно. 하나님을 진짜 그 무엇보다도 더 사랑하는 사람은 시험을 다 통과해요. Бурхныг хинээс ч юунаас ч илүү хайрладаг хүн бүх шалгалтуудыг даваад гарна. 그럼 뭐 쉬운 얘기죠, 그죠? За тэгэхээр амархан байгаа ч тийм. 당연히 하나님을 그 무엇보다 사랑하면 어떤 시험도 다 이길 수 있겠지. Тэгэхээр Бурхныг хинээс ч илүү, юунаас ч илүү хайрлах юм бол ойлгомжтой бүх сорилтуудыг даваад гарчна. 어떤 마음도 다 지킬 수 있어요. Юу ч ирсэн сэтгэлээ хамгаалж чадна. 근데 그러기 위해서 무엇이 필요하냐? За тэхийн тулд тэгвэл бидэнд юу хэрэгтэй юм бэ? 말씀을 가까이 하는 거예요. Үгтэй л ойрох хэрэгтэй. 그래서 6절에 이 말씀을 너희 마음에 새기고 그러죠? Тийм учраас 6 дээр энэ үгсийг чи зүрхэндээ байлгаж гэж байгаа ч. 앉았을 때든 길에 행할 때든 누웠을 때든 그 말씀을 가까이 하고 그 말씀을 이야기하고 Гэртээ сууж байхдаач, замд явж байхдаач, хэвтэж байхдаач энэ үгтэй л ойр бай гэж. 그 말씀을 손목에 메고 기호를 삼고 미간에 붙이고 Чи үнийг тэмдэг болгон гартаа уйж, хоёр нүднийхээ хооронд сахиус мэт байлга. 여기 붙이래요. Энд наа гэж. 그리고 문 앞에 문설주의 방문에 다 그 말씀을 그 안에 넣어놓으래요. Гэрийнхаа хатвчин дээр, хаалхан дээр, өрөөнийхөө үүдэн дээр наа гэж. 그 이스라엘 민족은 그거 해요. Израильчууд тэгдэг. 그 이스라엘 사람들 집 앞에 가면 이렇게 요만한 문 앞에 요만한 함이 있어. 그 안에 말씀이 있어. За Израиль хүмүүсийн гэрийн үүдэн тийм жижиг нэг хайрцаг үүдэг. Тэр дотор дандаа үг байдаг. 방에 들어갈 때도 있고. Өрөөнийх нь үүдэнд хүртэл байдаг. 근데 그래놓고 예수님 죽여버렸어. За тэгдэг хэрнээ л Есүсийг алчихсан. 그러니까 그게 진짜 그렇게 하라는 의미겠습니까? Тэгэхээр жигнэшээ тэг гэсэн үг юм болов? 항상 말씀을 마음에 새기고 있으라는 얘기인 거지. Үргэлж энэ үгийг зүрх сэтгэлдээ сийлж байлах гэсэн үг, байлгаж бай гэсэн үг. 말씀을 가까이 하는 거 그것 말고는 다른 방법이 없어요. Тэр үгтэй өөр байхаас өөр арга гэж байхгүй. 이제 여러분들 방학입니다. Одоо та бүхний амралт эхэлж 여러분들 байгаа. 마음을 지켜야 돼. Та бүхэн сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй. 게으름으로부터 지켜야 되죠. Залхуу зангаас өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. 게으름은 돼지 같은 마음이에요. Залхуу зан чинь тийм ээ гахаа шиг зан. 지켜야 돼. Хамгаалах хэрэгтэй. 예. 그리고 공작 같은 마음으로부터 지켜야 되고. Тэгээд тогос шиг зангаас өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. 하여간 다 지켜야 돼. Ямар ч байсан бүгднгээс нь хамгаалах хэрэгтэй. 근데 말씀을 안 읽으면 못 지켜. Гэтэ үгээ уншихгүй байх юм бол хамгаалж чадахгүй. 말씀을 가까이 하지 않으면 못 지켜요. Үгтэй ойр байхгүй байх юм бол хамгаалж чадахгүй. 근데 반대로 За эсэргээрээ 말씀을 매일 가까이 하고 말씀을 매일 들으면은 마음을 지킬 수 있어요. үгтэй өдөр болгон ойр байж, үгийг өдөр болгон сонсох юм бол та сэтгэлээ хамгаалж чадна. 자, 잠언 4장. Сургаалт төгс 4-өөс харъя. 아까 우리 처음 봤던 말씀입니다. За бидний хамгийн эхэлж харсан үг 4장 20절입니다. 4-ийн 20. 20절, 21절 20-21 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Үгийг минь анхаар хүмүн, хэлхийг минь чиг тавин сонс үрмэн. Үзэгт нүднээсээ бүх холдвол өр зүрхэндээ үүнийг хадгал. 그 내 말에 주의하며 내 귀를 기울이라. Үгийг минь анхаар, үгэнд минь чиг тавин сонс. Үгийг минь чиг тавин сонс. 말씀을 내 눈에서 떠나게 말며 내 마음속에 지키라. Үзэгт нүднээсээ бүх холдвол өр зүрхэндээ түүнийг хадгал, үүнийг хадгал. 그게 최선의 방법이에요. Энэ бол хамгийн шилдэг арга. 근데 이게 참 말씀이 특별해요. Үг өөр их онцгой, өвөрмөц. 이게 쉽게 말씀을 가까이 하는 게 안 돼요. Энэ үгтэй тийм амархан бас ойр байж чаддаггүй, ойр байж болдоггүй. 이게 같이 연결돼 있는 것 같아요. Ер нь холбоотой байдаг юм шиг байгаа юм. 하나님을 향한 마음과 이 말씀을 연결돼 있어요. Бурхны гисэн сэтгэл энэ үг хоёр холбогддог юм шиг байгаа юм.
그 하나님을 사랑하는 사람은 이 말씀을 가까이 하게 돼요. За тэгэхээр бурхныг хайрладаг хүн энэ үгтэй ойр байдаг. 근데 하나님을 멀리하는 사람은 말씀을 멀리할 수밖에 없어. Харин бурхнаас хол байгаа хүн үгнээс хол байхаас өөр аргагүй. 말씀과 하나님은 하나니까. Ямар ч хэлсэн үг бурхан хоёр чинь нэг. 자, 그래서 여기 마음을 지키라 그 말씀 바로 앞에 이 말씀 내 말을 지키고 내 말씀을 내 귀를 기울이라. Тэгэхээр зүрхээ хамгаал гэж байгаа энэ үгний яг дээдлэлт нь тийм ээ энэ үгийг нүднээсээ бүх олдвол өр зүрхэндээ үнийг хадгал гэсэн үг бичигдсэн байна. 그 다음에 24절입니다. За түүний дараа 24 дугаар ишлэл. 괴유를 네 입에서 버리며 사곡을 네 입술에서 멀리하라. Залмихээс амаа хол байлга завхуул гажуу үгээс уруула холдвол. 이게 잘 생각하셔야 됩니다. За энийг сайн бодох хэрэгтэй. 우리에게 거짓이 있으면은 말씀을 가까이 할 수 없을 뿐더러 Бидний зүрх сэтгэл дотор худал хуурмаг зүйл байгаад ах юм бол үгтэй ойр байхгүй байгаа зогсохгүй 마음을 지킬 수가 없어요. сэтгэлээ хамгаалж чадахгүй. 그러니까 괴유를 버리고 Тийм учраас залмихээ хаяж 사곡을 네 입술에서 멀리하라. завхуул гажуу үгээс уруула холдвол. 정직하지 않은 사람은 마음을 지킬 수가 없어요. Шудраг байж чаддгүй хүн сэтгэлээ хамгаалж чадахгүй. 그 마음이 움직일 수밖에 없는 거예요. Тэр хүний сэтгэл ганхаас өөр аргагүй. 그리고 하나님의 말씀이 아닌 곳에 귀를 기울일 수밖에 없어요. Бурхны үг биш газар руу зүрх сэтгэлээ тийм ээ жихээ хандуулахаас өөр аргагүй. 그리고 25절 За тэгээ 25. 네 눈은 바로 보며 네 눈꺼풀은 네 앞을 곧게 살펴. Нүд чинь урагшаа хараг, харц чинь өмнөхөө ширтэг. 바로 보라는 거 바로. Яг өмнөхөө ширтэг гэж байгаач. 다른 거 보지 말라는 거예요. Өөр нь битгий хараа. 베드로가 예수님이 물 위로 걸어오라고 했을 때 그 장면을 기억해 보세요. За Петрийн тийм ээ Есүс усан дээгүүр алхаад ир гэж хэлсэн тэр үйл явдлыг та бүхэн санах хэрэгтэй. 예수님 보고 갈 때는 물 위를 걸었다니까. Петр Есүсийг хараад явж явах үедээ усан дээгүүр алхсан. 근데 예수님 보던 눈을 돌렸을 때는 물속에 점점 빠져 들어간 거예요. Харин Есүсийг харж байсан харцаа эргүүлсэн чинь ус руу багаар живсэн. 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч яг адилхан 예수님 바라보고 교제 가운데 거하고 있으면은 다른 걸 안 보게 되잖아요. бид хүн Есүсийг ширтээд нөхөрл дотроо байгаад ах юм бол өөр зүйл харахгүй. 우리가 왜 이렇게 교제가 많은지 알아요? Яагаад юу н ойрхон ийм нөхөрл болоод байгааг та бүхэн ер нь мэдэж байна уу? 교제 많죠. Нөхөрл их байгаач. 아침마다 큐티 하죠. Өглөө болгон 큐티 хийж байна. 월요일마다 대학부 모임을 하죠. Нэгд өдөр болгон оюутны нөхөрл хийж байна. 부용 모임 있죠. Дүүргийн нөхөрл гэж болдог. 뭐 수요 말씀 있지. 5 гаргийн үгтэй. 또 부서별 봉사자들 모여서 교제하지. За үйлчлүүдийн нөхөрл гэж бас болдог. 왜 그렇게 많을까? Яагаад ийм их байгаа юм бол 딴 데 못 보게 하려고. өөр тийшээ харуулахгүй гээд. 딴 데 보면은 그쪽에 그 물속에 빠져가요. Өөр тийшээ харчих юм бол ус руу живнэ. 제가 청년 때는 어땠을까? За би залуу байхдаа яадаг байсан бол 우리는 하루도 안 모인 적이 없어요. за бидний хувьд бол нөхөрлөлгүй өдөр, цугладаггүй өдөр гэж нэгч байгаагүй. 매일 모이는 거야, 매일. Өдөр болгон нөхөрлөдөг байсан. 그래서인지 마음을 지킬 수 있었어. За тэгээд ч тэр юм уу зүрх сэтгэлээ хамгаалж чадсан. 다른 거 볼 틈이 없어요. Өөр зүйл харах завгүй байсан. Сөхөөгүй байсан. 매일 형제 자매만 보고 Өдөр болгон дахан дүүсээ хардаг байсан. 매일 말씀을 가까이 할 수밖에 없지. Өдөр болгон үгтэй ойр байхаас өөр аргагүй байсан. 근데 이 우리가 그 교제에서 빠져. За гэхдээ бид нар нөхөрлөлөө тасалчдаг. 한 번 빠지고 두 번 빠져봐요. Нэг таслан, хоёр таслаад үзээрэй. 성경 안 들어옵니다. Тэгмэл Библи орж ирэхгүй. 마음 못 지킵니다. Зүрх сэтгэлээ хамгаалж чадахгүй. 바로 보고 예수님만 보고 가야 우리가 물속에 빠지지 않는 거예요. Өмнөхөө ширтэг Есүсийг харж байж л усан живэхгүй. 물은 세상입니다. Энэ ус бол ертөнц. 예수님 보던 눈을 돌리면 점점 세상에 빠져가는 자신을 느끼게 되는 거예요. Есүсийг харж байгаа харцаа эргүүлэх юм бол өөрийгөө та багаар ертөнцийн усан живж байгаагаа мэдрэх болно. 그리스도인들 가운데 예수님이 계신다니까. Христэд итгэж хүмүүсийн дунд Есүс байдаг гэдээ байгаа шүү дээ. 이걸 안 믿어요, 진짜. Энэ та бүхэн хүмүүс ерөөсөө итгэдэггүй.
예수님이 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라. За Есүс ингэж хэлсэн. 2 ба 3-аас дээш хүн хаан цугланд би тэдний дунд байна гэсэн. 그럼 거기 계셔요, 교제 안에. Тэгэхээр байдаг байхгүй нөхөр дотор байж байгаа. 교제 안에 가는 게 예수님 바라보는 거라고. Нөхөр рүүгээ очих чинь Есүсийг очиж харна гэсэн үг. 근데 그거 한두 번씩 빠져. Гэтэ энийг ганц хоёроор тасалчдаг. 그럼 이제 세상에 조금씩 빠져가요. Тэгэх юм бол ертөнц рүү бага багаар живнэ. 아가서 읽어봐요. Там хүн Соломоны дуу номыг уншаад үзээрэй. 그럼 신랑은 항상 양떼 안에, За тэгэх юм бол 양무리 안에 있어요. сүйд залуу үргэлж хонин сүрэг дотроо байдаг. 그가 백합화 가운데서 양떼를 먹이는구나. За тэр сараан цэцэгс дунд хонин сүргээ одоо бэлчээж байгаа. 양떼 가운데 항상 계신 거예요, 예수님은. Есүс хонин сүрэг дундаа үргэлж байдаг. 근데 그거 진짜인데 Энэ бол нь жинхэнэ баггүй. 눈에 안 보이니까 그걸 못 믿는 거예요. Нүдэнд харагдахгүй болохоор үүнд итгэж чаддаггүй. 예수님 거기 계셔요. Уул нь Есүс байгаа. 구원받은 무리 가운데, Аврагдсан сүрэг дунд, 교제 안에. нөхөрлөл дотор. 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이니라. Бидний нөхөрлөл бол эцэг ба эзэн Есүстэй хамт байдаг нөхөрлөл юм а гэсэн. 이 교제 안에, 교회 안에 거하는 사람이 마음을 지킬 수가 있는 거예요. Нөхөрлөл дотроо, чуулган дотроо байгаа хүн л өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж чадна. 그리고 이제 육신과 성령께서 싸우거든요. За тэгээд энэ бие махбод ариун сүнс хоёр хоорондоо бас тэмцэлтэн. 그때는 За тэр үед 과감히 육신을 죽여야 돼. тэр үед та өөрийнхөө махбодыг эрс шийдэмгий өршөөлгүй алах ёстой. 사도 바울이 이렇게 말하죠. За Илч Паул ингэж хэлсэн. 나는 날마다 죽노라. Би өдөр болгон үхтгэ. 날마다 내 육신을 죽이노라 그 말인 거야. Би өдөр болгон өөрийнхөө махбодыг алдгаа гэсэн үг. 육신이 좋아하는 걸 안 주는 거예요. Махбодынхоо дуртай зүйлийг өгдөггүй гэсэн үг. 육신은 게을러요. Махбодод залах уу? 육신은 일어나기 싫어할 수 있어. Махбод бол тийм ээ босхоос дургуутсан. 육신은 그냥 즐거운 걸 쫓아. Махбод бол зүгээр л зугаа цэнгэллийг тийм ээ хөөж явна. 눈으로 보는 걸 쫓아가죠. Нүдэнд харагдж байгаа зүйлсийг дагаад явна. 근데 그걸 죽여버리면 그러면 성령을 따르게 돼 있고 성령을 선택하게 돼 있는 겁니다. Тэрийг алчих юм бол бид хүн ариун сүнсийг дагна, ариун сүнсийг сонгоно. 갈라디아 5장 За Галат 5-аас харъя. 갈라디아 5장 16절 Галат 5-ын 16. 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Харин би та нарт хэлье. Сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махбодын хүслээ гүйцэлдүүлэх гэхгүй. 우리에게 항상 육신과 성령이라는 이 두 마음이 싸우고 있다는 거 잘 알고 있잖아요. За тэгэхээр бидний энэ бие дотор махбод сүнс гэсэн энэ хоёр сэтгэл байнгын тэмцэлтэй байдаг гэдгийг та бүхэн маш сайн мэдж байгаа. 그 성령을 택하면 육신은 없어지는 거예요. Ариун сүнсээ сонгох юм бол махбод байхгүй болчихно. 결국 17절에 육신의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육신을 거스리고 있는 거예요. 우리 안에서. За 17 гарах юм бол махбод сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс нь махбодын эсрэг хүсдэг гэж байна. 육신을 버리면 성령을 택할 수 있습니다. Махбодыг хаywал ариун сүнсийг 그게 сонгож 내 чадна. 마음을 지키는 길이야. Энэ чинь өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хамгаалж байгаа зам. 육신은 편한 거 좋아합니다. Махбод тайван амгалан байхыг хүсдэг. 육신은 내가 먼저잖아요. Махбодын хувьд бол махбод бол тийм ээ би тэргүүнд байхыг хүсдэг. 육신은 나를 자랑하고 싶어 해. Махбод өөрөөрөө сайрахыг хүсдэг. 육신은 내 감정에 충실하고 싶어 해요. Махбод өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг даахыг хүсдэг. 슬프면 슬프고 싶고 Гашуудах юм бол гашуудахыг хүсдэг. 우울하면 우울함 속에 그 안에 있고 싶고 Гуниглах юм бол байн гунигтай байхыг хүсдэг. 육신은 그런단 말이야. Махбод тэгдэг байхгүй юу? 근데 육신을 따르면 안 되는 거예요. Махбодыг дагаж болохгүй. 하나님을 보면은 다 이겨낼 수 있잖아요. Бурхныг харах юм бол бид нар бүгдийг нь ялаад гарч чадна шүү дээ. 십자가를 보면은 거기에서 우리가 이겨낼 수 없는 게 뭐가 있어요? Гэхдээ загалмайг харах юм бол тийм ээ ялж чадахгүй зүйл гэж хаа байгаа юм бэ? 죽으면 되는데. Алчхад л болно шүү дээ. 6장 За 6 дугаар бүлэг.
6장 5장 보겠습니다. 5장 24절. За 5-ын 24, 5장 24절 5-ын 24 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Христ Есүст хамаатай хүмүүс өөрсдийн махбодыг бузар хүсэл тачаалынхаа хамт загалмай цовдлсон. 이건 내 거 아니라고 생각하면 돼요. Энэ минийх биш ээ гэд бодоход л болно. 세상은 내 것이 아니다. ертөнц минийх биш. 육신은 영원한 게 아니다. Махбод мөнхийх биш. 오직 보이지 않는 것, 성령을 쫓는 것만이 영원한 것이다. Зөвхөн харагдахгүй зүйл бас зөвхөн ариун сүнсийг дагах нь л мөнхийн зүйл. 그리고 다시 잠언 4장. За дахиад сургаалт өгс 4-өөс харъя. 잠언 4장 27절 보겠습니다. 27절. За 4-ийн 27 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Баруун зүүн тийш бүү говж тавь. Балагт муу явдлаас хөлчин хол байг. 지나치면 안 되는 거예요. Хитэрч болохгүй. 이거 나중에 이제 깊이 생각하는 기회가 될 겁니다. За дараа нь үнийн тухай нэг гүн үнзгийг бодох цаг ирэх баха. 예. 우편도 아니고 좌편도 아닌 거예요. Баруун талч биш, зүүн талч биш. 오직 하나님 안에 있는 사람은 가장 올바른 길을 선택할 수 있습니다. Зөвхөн бурхан дотор байгаа хүн л хамгийн зөв сонголт хийж байгаа. 하나님이 이끌어 가시는 길이 가장 안전하고 가장 빠른 길이야. Бурханы удирддаг зам хамгийн аюулгүй, хамгийн дөт зам. 그러니까 순종이 제일 빠른 방법이에요. Тэм учраас дуулууртай байдал бол хамгийн хурдан арга. 순종이 제일 확실한 길이고 Дуулууртай байдал бол хамгийн баттай зам. 순종이 제일 나를 위해서 좋은 길이에요. Дуулуур бол миний төлөө хамгийн сайн зам. 그게 진짜 자기를 위하는 길이야. Эн чинь жинхэнэ миний төлөө зам байхгүй юу? 그러니까 말씀에 순종하고 Тэгэхээр үг нь дуулууртай байгаад 내 속에 계신 성령께 순종하고 дотроо байгаа ариун сүнс нь дуулууртай байгаад 그리고 교회의 뜻에 순종하고 тэгээ чуулганы хүсэл дуулууртай байгаад 그게 가장 안전한 길입니다. ингэж амьдрах нь хамгийн аюулгүй зам. 그게 가장 빠른 길이고 가장 확실한 길입니다. Энэ хамгийн дөт зам, хамгийн баттай зам. 그게 найдвартай зам. 가장 자기를 위해서 좋은 길인 거예요. Эн чинь таны төлөө хамгийн сайн зам. 그 길로 가면 돼요. Энэ замаар явж байхад л болно. 그래서 마음을 지키는 것이 가장 중요합니다. Тэгэхээр сэтгэлээ хамгаалах чинь хамгийн чухал. 여러분들 방학입니다. За одоо амралт хэлж байна. 마음을 잘 지키셔야 되고요. Сэтгэлээсээ хамгаалаарай. 이번에 잘 지키면 앞으로도 잘 지킬 수 있을 거예요. Энэ удаатай сайн хамгаалчих юм бол хойштож гэсэн сайн хамгаалж чадна. 근데 이건 뭐 여러분들만 하는 게 아니에요. За ганцхан та бүхэн л ингэх ёстой юм биш ээ. 앞서간 신앙인들 다 마음을 지키는 그 싸움을 했다고. Та бүхний өмнө амьдэрсэн итгэлийн хүмүүс бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ хамгаалах тулаанд орсон. 그리고 그걸 지키고 이긴 사람이 있고 За тэгээ сэтгэлээ хамгаалаад ялсан хүмүүс байгаа. 그걸 못 지키고 그 마음을 빼앗긴 사람도 있고. Хамгаалж чадлагүй зүрх сэтгэлээ булан эзлүүлсэн хүмүүс ч байгаа. 여러분들 마음을 지켜야 돼요. Та бүхэн сэтгэлээ хамгаалах ёстой. 그리고 끝내 승리하는 그런 신앙인이 됐으면 좋겠습니다. Тэгээ хожим нь эцэст нь ялалт байгуулсан итгэлийн хүн болоосоо гэж хүсмээр байна. 같이 기도드리겠습니다. За хамт залбирцгаая. 우리 주님, 우리 형제 자매들에게 마음을 지킬 수 있는 믿음을 더해 주시옵소서. Бидний эзэмэн ахан дүүст маань сэтгэлээ сахиж чадах итгэлийг та нэмж өгөөч. 이 말씀이 마음속 깊이 새겨지게 해 주시옵소서. Энэ үгийг та зүрх сэтгэлийнх нь гүнд сийлж өгөөч. 이번 방학 때 그 마음을 빼앗기지 않도록 지킬 수 있도록 주님 함께 해 주시옵소서. Энэ зуны амралтаар сэтгэл зүрхээ алдахгүй байхад нь та сахин хамгаалж хамт байгаарай. 앞으로 주님 앞에 이르는 그날까지 끊임없이 마음을 지킬 수 있도록 도와주시옵소서. Эзний өмнө очин очлоо зүрх сэтгэлээ хамгаалж чадахад нь та туслаарай. 생명의 근원이 마음에서 나옴을 알게 해 주시옵소서. Амийн булгууд
зүрхнээс ундардаг гэдгийг та ойлгуулж өгнө үү? 이번 방학 때 우리 형제 자매들이 신앙이 큰 성장이 되는 귀한 시간이 되도록 도와주시옵소서. Энэ удаагийн зуны амралтаар манай ахын дүүсийн итгэл томоор өсч чадахтан та 우리 туслаарай. 형제 자매들과 주께서 늘 함께해 주시옵소서. Манай ахын дүүстэй эзэм та үргэлж хамт байж өгнө үү? 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.